nyuma agace ka kabiri ka Kigali Huye none bafashe agace ka gatatu ka Huye Rubavu. Aka gace nako gace kare kare muri Noturu kuko bakoresheje kilometero 213 n'igice kimwe. Bakivaho ihuye abarushanwaga bose bari hamwe. Bageze Rugarama nibwo bamwe batangiye kuva mu gikundi. Aboni Guillaume Adrien wa Interpro Cycling Academy, Julius J-Day wa Team Protach yo muri Afrika y'Epfo na Kariuki John wa Team muri Kenya bari hafi kugera i Nyanza. Mugisha Moyizi wa Team Rwanda yakataje igare rye maze aza kubafata. Aje gukomeza bayoboye peloton y'irushanwa. Bageze Kirengere barushaga peloton ya kabiri iminota 2 n'amasegonda 20. Bageze Kagera Migozi ekare yari isigaye ari iminota 3. Baje kugera mu karere ka Muhanga ikinyuranyo gisigaye ari iminota 2 n'amasegonda 25. Bavuye ayi Muhanga batangiye kumanuka berekeza mu karere ka Ngororero. Ahi Ngororero ikinyuranyo cyari gisigaye hagati y'abari bayoboye peloton ya mbere n'iya kabiri cyari kiminota 2. Mbere yuko abarushanwaga bagera neza na neza mu mujyi wa karere ka Ngororero, twasanze abaturage ari benshi mu mihanda. Mazina yanjye ni Kwizera Desire. Nuko umunyaritereya obita Kudusi ariwe ukomeje kubayobora bose, akaba ari unafite umwenda w'umuhondo kugeza isaha. Kanya bagiye gusesekara hano muri kano karere nk'abambona dosare 112 Guillaume Adrien usanzwe ukinira ikipe ya Interpro Cycling Academy yo mu gihugu cy'Ubufaransa, niyo kugeza umusore n'uri imbere kimwe n'uwitwa Casper Kiwez ukinira ikipe ya Derco Marseille akina na Alleluia Joseph. Nibo rero tumaze kubona bamaze gusesekara hano muri karere ka Ngororero bari ku mwanya wa mbere. Nyuma ya hano nibwo twavuga ko irushanwa rya kano gace ka gatatu ryari ritangiye, kuko batangiye kuzamuka Ngororero yose berekeza mu karere ka Nyabihu. Kudus Merhawi wa Astana, Aile Michael Mulu wa Dimension Data, Contreras Pinzo Rodrigo wa Astana, Badilati Mateo wa Israel Cycling Academy, Aguile wa Interpro Cycling Academy baje gutangira guha intera bagenzi babo, kuko baje kugera Kinihira bamaze kubasiga cyane. Muri make muri bo niho hagombaga kugaragara uza kwegukana kano gace ka gatatu. Binjira mu karere ka Nyabihu, Talamai Rain yatatse kugira ngo yegere peloton ya mbere. Byaje kumuhira kuko bageze Rambura hagati ye n'uwa mbere Kudus harimo ikigereranyo cy'amasegonda 49. Bageze Karambo peloton yose baramaze kuba hamwe, ariko bageze Imukamira Kudus Merhawi yaje kubasiga hagati ye na Badilati Mateo wa Israel Cycling Academy harimo ikigereranyo cy'amasegonda 23. Bageze Sashwara Kudus Mirwani yakandagiye igare rye abaha intera igaragara. Hasigaye kilometero 20 ngo bagere mu karere ka Rubavu. Talamai Rain wa Direct Energy uzwi ubuhanga mu kumanuka yanyonze igare rye ngo arebe ko aza gufata Kudus, biranga. Nuko Kudus yaje gusesekara mujyi wa Gisenyi ari ku mwanya wa mbere. Yaje gukoresha amasaha 5 iminota 21 n'amasegonda 5. Talamai Rain yabaye wa kabiri akoresheje amasaha 5 iminota 21 n'amasegonda 30. Kudus yamurushaga amasegonda 15.
nk'uko byari byaragenze ku gace ka kabiri Kigali Huye. Kudus yongeye kwambara umwenda wa Skol wambarwa n'uwatsinze agace k'uwo munsi. Kudus yari afite ibyishimo, anadutangariza ko ibanga rye ari uko ashize hamwe na bagenzi be ba Astana.